Hi guys, welcome back to my channel di mana tempat yang tak dirancang menjadi konten. Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Okay, hari ni saya ada tetamu yang istimewa. Kau boleh dengar tak suara dorang? So, actually today saya nak buat konten podcast soalan random dan juga deep talk. Dah on kah? Dah on kah? Dah. Nyari kotak. Okay, so mari saya tunjuk muka-muka orang famous Samarahan. Pada je intro. Pada nama dan siapa tak rangi. Hai, saya I'm Tiffany. Yang paling gorgeous di Samarahan. Terima kasih. Good night and good evening to everyone. My name is Jasper Jordan. I'm from Unimas. Okay, that's all. Salam sejahtera semua. Macam video assignment tu. Nama saya Olivia. Ya, nama saya Olivia. Hai, nama saya Cornelia. You can call me Nelia. So sorry kalau camera angle dia macam lain sikit hari ni sebab kita orang tak ada tempat yang sesuai untuk letak kamera dan saya sendiri lupa letak tripod. Jadi saya akan mulakan dengan soalan pertama dengan podcast kita pada hari ini. Relax guys, relax. So, soalan tu kamu tujukan kepada siapa? Okay, soalan itu saya akan tujukan kepada siapa rasa dia dah ada jawapan dulu, dia jawab. Oh. If possible, semua boleh, semua jawab lah. Oh. Tapi if cepat kami akan cut. Cut. Yang boring kami cut. Itu dah lah. Okay. Soalan yang pertama berbunyi seperti ini. Berbunyi. Okay. Kita mengimbas kembali memori zaman sekolah. Okay. Soalan dia. Ceritakan satu benda, satu saja, yang paling cringe yang dulu korang pernah buat and korang nak lupakan tapi sampai sekarang masih ingat. One thing. Aku sih, ya, menyalah gila dulu. Okay. Having a crush. Apa dia? Having a crush. Okay, having a crush. Sebab Nangkat kamera. sebagai seorang insan yang spend like 2 years of my last high school years for crush. It was so cringe. I mean, it was so embarrassing in a sense. Setiap kali we did human interaction, terus aku macam, weh tahu sih apa tinggal pelanggan aku. Okay. So macam bila fikir balik benda ya, lepas kesukaan nyegit benda ya macam memalukan. Bila ingat balik. Oh, Okay. macam apa hal aku macamnya? Okay, next person. Anyone lah, anyone. Okay, Seda? Anda, Seda? Okay, next question. Dah tua gila dah kami orang tu. Pakai mic. Ya, my God. Okay. So, Okay. kami orang dah tua gila. Berapa tahun dah benda ya? 5 tahun dah, Beb. Kita keluar sekolah bila? 2021. Tu. 2022. 3 years already. You expect me to ingat? Maybe. But mungkin ada. Cuma itulah tak ingat kan? Oh my God, you don't. Tolong keluarkan. Tolong. Okay. Buka. This one moment yang before time kita form 4, I still remember before form 4. Form 4. Time kita before cuti semester ke apa yang Oli. Before aku mau bergambar dengan crush aku, ini sanggup lagi cari crush before balik ya. Form 4 ke form 3? Form 4 yang biak tanjongnya. Form 3 langit. 4. Aku ingat punya medo aja sudah bergambar Habis yang belakang bas ya, form 3 lah.
Oh, Form 3 sebab aku ada juga. tapi awal form 4, awal form 4. Oh, awal form 4. Okay. Yang hujung tahun form 3. Oh, nyampe bahasanya nak pindah apa nama sekolahnya? KV. KV-nya nak pindah KV. Apa khabar member sekarang? This story is from Olivia's side. Okay. Okay, second question. Okay, second question. Okay, dulu lepas SBM kita ingat kita akan hidup senang kan? Very so sad. Permulaan. Tapi sekarang, how was your life? Dan apakah pesanan diri untuk masa hadapan? Oli dulu. Oh, Oli yang first dari kita. Oli dengan tip. What do you mean first dari kita? Okay. Okay. Apa tadi Beb soalannya? Kehidupan pada masa sekarang and pesanan untuk masa hadapan. Okay. Kehidupan saya pada masa sekarang mungkin dia sedikit cerah sebab apa yang saya lalui sekarang akan menjamin masa depan saya. Sebab I have my job secure already. Dalam 1 tahun lebih lagi lah insyaAllah. Ya, puji Tuhan. Syukur. Saya akan menjadi seorang bakal pendidik. Oh my God. Tapi tak apa. Itu kehidupan saya sekarang. Dalam fasa saya menempuhi cabaran sebagai seorang bakal pendidik 5 tahun, I learn a lot. Banyak sangat. Oh my God. Ya, Jak. Oh my God, Jak. Pesanan untuk Pesanan kepada yang menonton. Untuk diri sendiri yang menonton. Pesanan untuk diri sendiri Saya lah yang menonton nanti tu. Okay. Okay. Pesanan untuk diri sendiri, sentiasa kuat. Oh my God, sedihnya. Sentiasa kuat. Jangan nangis dulu. Jangan nangis. Nangis boleh tapi akan ku hadapi semuanya sambil menangis, Beb. Mesti, Beb. Aku sepat, Beb. Macam pola RPH, aku macam mau nangis. Oh my God. Tapi sepat. Esoknya aku perlu melayan budak 6, 7. Good driver. Bodoh. Okay, next. Next person. Aku rasa semua orang perlu jawab. Next person. Aku kah? Okay, hi. Saya. Oh, sorry. Testing 1 2 3 1 2 3. Testing 1 2 3. Okay, sama juga seperti Cik Olivia tadi. Saya juga sedang meneruskan pelajaran, mengambil degree. Ya. Degree dalam engineering lah, kejuruteraan. Ya, saya sangat bekerja keras dalam pendidikan dan juga aktiviti-aktiviti luar seperti boleh silakan. Dia merupakan orang yang sangat aktif. Ya, saya cuba untuk meluaskan lagi saya punya connection dengan dunia luar, berkenalan dengan orang-orang baru. Ya. Orang baru. Kawan-kawan baharu. Ya. Baharu. Kawan-kawan. Orang lama dilupakan. Baharu. Orang lama dilupakan. Saya cuba aktif untuk menambah lagi experience lah untuk masa depan. Okay. Itu je lah. Okay. Untuk Pesanan masa hadapan. masa depan saya bekerja keras sekarang. Jadi anda di masa depan tolong have fun. Wakil saya. Sesusah payah dahulu, bisa senang kemudian. Senanglah kamu di masa hadapan. Okay, thank you. To future Jasper. Yeah. 5 years later, tolong tengok balik konten ni supaya korang boleh ingat balik apa pesanan korang sekarang. For me, personally, my life nowadays okay because being completely honest, saya tidak pernah menyangka saya dapat hidup sepanjang ini. Like if you tell SPM me that okay, you will get into university and stuff on yeah, but anyways, you survive it. Yeah. Kehidupan ini setelah kehidupan jika tiada kesusahan di jalannya. Tapi yeah, regardless, we still gonna survive. So yeah, I could say that kehidupan my life nowadays, it does not get fully better, but at least it's okay. Compared to what I experienced back then. Jadi pesanan saya adalah future me. It's gonna be rough, but you're gonna survive it. This too shall pass. Yeah.
Hebat, hebat. Pesanan yang sangat hebat. Okay, next person. Wow, it's quite nervous. So, you know me. Nama saya Nelia. You can call me Nelia lah, basically. So far, I entered Form 6. It is a very tough journey. Sangat susah. Sebab kita tak tahu macam mana perjalanan hidup after that. And then, I got offer to enter Unimas for the first time. And masa tu mula-mula tu macam culture shock sebab tengok orang lain daripada lain, kita pun lain daripada lain. Apa yang kita belajar is berbeza dengan apa yang saya expect masa dekat Form 6. But then I gradually, slowly macam mula memahami like, oh macam ni lah dia life of a degree student. It is hard, memang susah sebab I have like 2 more years and a half. And rasa macam sebab lah sikit macam nak leaving Unimas because I created a lot of memories. Lepas tu banyak jumpa kawan-kawan baru, even though agak introvert sikit ke kadang, but it is a very happy moment. Pesanan untuk buat diri saya sendiri in the future, kalau awak tengok ni in the future, please jaga diri awak baik-baik. Jumpalah orang-orang yang baru, jangan malu-malu, jangan segan. If you feel like tak semestinya semua benda akan berhenti di setengah jalan, but everything will always continue. Setiap permulaan tu, kita kata contohnya degree ni adalah permulaan. Yes, memang permulaan. Nanti zaman pekerjaan pun is a permulaan. Getting married also permulaan. So everything will be sangat-sangat benda baru. So belajarlah. Jangan give up. Jangan give up. Itu je. Kalau tak zaman tu kita, contohnya kalau one day I finally find someone that I can truly love, that will be very happy for me. And I will announce it. Yay! Oh my god. Aku excited patut je. Okay. Pesan you? Oh, aku host aku juga. At least ada pesanan lah. Okay. Kalau saya sebagai host pun, okay. Dari segi saya, cerita saya agak panjang lah. Sebab saya banyak lompat-lompat. Okay, first, lepas dapat result SPM, my plan was, adalah plan saya ni, tapi dibantah oleh ibu bapa saya, which is normal for certain Asian parents. Then, saya masuk Form 6. Tapi bila masuk Form 6, saya rasa macam tak kena. Saya tak boleh. So, 1 semester je dekat Form 6. Then, saya berhenti. Saya masuk diploma. Then, masuk diploma. Saya dah habis dah diploma actually. Sekarang saya baru masuk degree. Yes. Belum convo lagi next year. Yeah. And my journey sepanjang saya diploma, if I want to say I'm happy, yes, I'm very happy. Kehidupan saya sangat-sangat berbeza dengan kehidupan saya Form 6. Belajar senang, kawan-kawan semua they are very supportive. And lecturer saya pun semua bagus-bagus. Semua guide me very well. Walaupun ada sikit selok-belok kesilapan, but I managed to get it back. I managed to get back on track lah. And I always stay on the right land. So setakat ini saya belum sesat lagi pergi mana-mana. So for degree life sekarang pun sama juga, sama macam diploma. Semua okay, semua lancar. I think that's all. Semua bagus lah. Tak ada bad experience at all. And then for my future self, keep up this kind of effort. And then walaupun saya dah berjaya, misal kata, please do not berasa terlalu selesa dengan apa yang kau ada sekarang. Always try your best to improve improve yourself and be better and better sampai rasa diri tu puas. Yeah. Selagi belum puas, kita buat. Yeah. Alright, moving on to the third questions. Okay. Okay. Apakah impian kecil korang yang korang tak pernah cerita pun dekat siapa-siapa?
Ini bukan impian kecil lagi kalau dah cerita. Yalah, sekarang it's time for you to reveal it. Apa-apalah. Something yang kau nak buat tapi kau tak dapat buat sekarang. Tapi one day you believe you will do it. One day you will believe you will do it. Okay, sila ambil mic. Siapa-siapa mau start? I dream to open up my own florist shop because I like flowers. Maksud ni, saya sangat menggila-gilakan bunga. Not too crazy, but I really love like to make flower arrangements, and I hope that one day kalau diorang kahwin, like one of them getting married, I'm one of them decor. Yeah. Future entrepreneur. Kalau saya pula dia nampak klise. Impian saya banyak impian. It's okay. With choose one yang kau rasa macam tu yang benda pertama kau akan buat lah. Oh my god. Okay. Maybe jadi kaya dengan tolong orang. Oh, okay. Faham. And satu lagi, paling tidak dibuat akal. Aku mau pola kajian pendidikan tentang perkembangan Down syndrome. Budak Down syndrome. Sebab saya nangis tengok video TikTok yang ada student Down syndrome pas semua. Tapi first thing first, saya mau tolong orang. Charity kedai ya. Tolong orang itu sangat penting. Just pergi fikir jawapan. For me, start small. One of my small impian is just to be satisfied and happy with life. Okay. Since actually, kalau mau kata, macam mereka cabar again, not everyone is currently satisfied and happy with their life. So, what I believe is the smallest impian I want to achieve is for me to be content with myself, happy, and then travel around the world. Okay, and satu lagi, I think one of the impian kecil yang me and Jasper pernah buat is we want to do our own YouTube channel. Bukan camper van kah? Camper van and then camper van and then berdua macam nak pola content YouTube. Yeah. Korang support saya, support dia orang juga. Ya, selamat malam lagi sekali. Saya kembali lagi. Setiap soalannya sama malam. Saya tidak ada banyak impian kecil-kecil ni. Saya just nak hidup dengan saya kata tip tadi content with your life. Saya macam tak nak terlalu busy nak itulah saya macam nak gunakan duit saya untuk kehidupan sendiri, macam tak nak terlalu kongkong dengan life lah. Banyak yang disekat ni saya kata taklah saya nak buat benda-benda yang buruk, tapi macam gunakan duit untuk kepuasan sendirilah. Benda yang nak dibeli waktu kecil tak boleh beli, sekarang nak beli, itulah kira mainan lah, contohnya mainan. Okay, itu je. Okay, thank you. Okay, a nice impian. Some of them are very touching, walaupun klise, tapi we human kan kita ada rasa macam empathy dekat orang lain. That's normal. Yeah. Alright, soalan ke 1, 2, 3, 4. Soalan keempat untuk rakan-rakan saya di sini. Okay, apakah adulting lesson yang paling susah korang nak belajar? Benda yang korang hadap sekarang, kita orang dah adult by the way. So apakah benda yang adult yang korang rasa susah nak terima, susah nak belajar, susah nak adapt? For me, personally, up until now, is realizing that I'm no longer the same person who I was since zaman high school. One of the most thing I find paling sedih is the fact that I no longer can time high school dulu hari-hari we have fun with my friends, meet them every damn day, which is probably back then I just think alah benda biasa aja jumpa orang ni hari-hari. But now I understand that as you grow older, you actually spend more time alone. You do everything alone. You can find macam So deep. so sedih. Like sometimes I just sit down, look at the old videos, all pic kita semua macam okay. It's hard to meet everyone nowadays. So that's the sad part about adulting. You need to survive everything by yourself. Yes. Yeah. Okay, next apa ni?
Apa adulting lesson yang susah korang nak terima and belajar? Something yang korang still trying to adapt right now. Kehidupan orang dewasa. Oh, without money. Boleh Ya, cakap saya ni. kalau saya itu tentang duit. Yes, you take my point. Ya, saya sekarang pun masih student kan, tapi sebab duit sekarang macam saya tinggal dekat college, jauh daripada rumah. Duit yang saya gunakan lebih daripada apa yang saya plan. Saya plan nak guna beberapa aja, tapi gunakan lebih daripada apa yang saya plan. So saya fikir kalau pas saya nak beli rumah nanti, kalau saya dah berkeluarga nanti, macam mana saya nak simpan duit? So benda tu masih lagi berlega-lega dalam fikiran saya lah. Saya mencuba tapi itulah kehidupan. Duit lah kan. Okay, teruskan. Next. Saya sangat setuju dengan Jasper. Duit is everything when we are adults. Next. Adulting lesson yang paling hard kah sekarang? First, memang money lah. Because satu is kita fikir pasal about property lah, macam kita pun housing and everything. Kita Aduh, dia dah sembang pasal property. I mean like buying a house is like very, kita kata di usia yang sangat muda is orang kata is an achievement. But for me, dengan harga rumah sekarang yang semakin melonjak naik, it will be very hard for us like to buy dengan gaji basic yang belum tentu boleh menanggung or kita orang punya keperluan macam our daily food, kita nak pakai, kita pakai kereta pergi kerja, and then nak beli minyak lagi apa semua, belum lagi tanggungan lain macam saya tak nak cakap lebih lah, tapi kalau like paying our debts during our university era, itu pun kita kata dah sakit sikit lah. And then second, I think yang membuatkan adulting hard is boleh kata like friendship. Sebenarnya kalau dulu masa muda-muda, zaman masih bocah-bocah, banyaklah kawan. Tapi bila dah makin naik mendewasa, I finally realised that not semua orang akan suka kita and will be staying with us and understand that perangai kita macam ni. Lepas tu kita suka buat benda macam ni, doesn't mean that they will like us. And then third is for me adulting is very hard sebab pada masa tu lah kita akan ada banyak responsibilities. Struggle dia sangat tinggi. Teacher. Okay. That's true. Banyak ni. Depan saya semua sudah kena ambil. Aku pun Tapi semua itulah. benda orang pada semua betul. Semua betul. Correct. So, Tapi yang itulah. kita orang hadapi. Tapi kalau ikut kehidupan saya sekarang ni, apa yang saya hadapi is perkembangan kanak-kanak lah. Kanak-kanak siapa? Kanak-kanak. Zaman sekarang. Generasi sekarang. You are talking about other people lah. Yes. Itu yang saya hadapi. You need macam you as seorang pendidik, bakal pendidik, apabila you dah memahami, ya Allah rancak dah memahami Edit JJ. pelajar-pelajar nak, you akan ada rasa sebuah perasaan yang you nak anak you tu berjaya. Tapi apa yang kamu hadapi, kamu tak dapat nak buat. Macam kau mengajar, datang, mengajar, dapat siknya faham macam dapat siknya faham apa yang aku ajar. So every time bila saya balik dari sekolah, aku akan ada perasaan macam lagi-lagi dalam, ya Allah, sebagai guru pelatih tu, macam kita pun masih belajar, anak-anak pun masih belajar. Jadi itu adalah benda yang saya hadapi sekarang lah. Jadi saya harap saya akan menjadi seorang pendidik yang dapat membantu anak saya faham lah, gitu. So sekarang ni you bercakap dari perspektif sebagai bakal pendidik juga bakal ibu lah. Yes, true that. Bakal ibu, Bakal ibu? mungkin tidak, tapi saya melihat dalam jangka masa yang saya akan 5 tahun lah, 5 tahun macam. Okay, 5 tahun. Bakal ibu maybe, oh my god. The lagu right now is so rancak. So I hope
Hello, I hello. don't get copyright. Ada 2 lagi soalan. Tapi soalan ni lebih kepada untuk viewers. Viewers. Okay. Soalan So dia. what is the question ya? Tapi okay, question dia. The biggest mistake yang korang rasa orang muda patut elakkan. Okay. Aku ada. Okay. For viewers, biggest mistake you patut elakkan adalah this one, talking from my own experience. Saya masuk sebuah institusi yang minimum dia 5A. So apabila saya masuk, saya ada mindset semua orang ada common sense. Tapi awak totally wrong, babe. Mindset saya tu makan diri saya. So, apabila saya telah dimakan, saya pun menggunakan sisa-sisa saya tu tadi untuk menghadapi hari-hari yang akan datang. Dengan tidak menggunakan mindset, semua orang pandai, semua orang common sense. Walaupun kamu straight A, tapi kamu tak ada common sense, it's nothing, babe. Apa yang saya tekankan, adab dulu baru ilmu. Itulah. Yeah, gitu. ABC. But this one bukan setakat tempat Oli belajar, but it's everywhere, like babe. literally everywhere. Even dekat kedai 7E pun you harus adab dulu. Betul. Yes. Okay, next. Benda yang jangan dibuat adalah choose wisely of your own pathway as a student. You know, kadang-kadang one of the biggest mistake orang harus do is isi, especially isi EPU. Just isi based on macam okay lah nak isi just untuk check cukupkan 6. But sometimes you guys need to realize that just because nama kos tu macam cantik je, jangan tekan. No. So you ikutlah your own interest. Jangan menyesal di kemudian hari. Betul. Itu sangat-sangat betul. Aku juga. Jangan bercinta. Untuk saya, mungkin untuk orang muda lah, especially macam maybe yang lepas SPM, tolong jangan terlalu mengejar kemewahan. Sebagai contoh, maybe nak beli barang yang contohnya berjenama handphone ke, kereta ke. Contohnya handphone just gunakan sebagai alat komunikasi pun cukup lah juga. Tak perlu nak beli yang terlalu trending. Jangan FOMO lah. Ya betul, jangan FOMO. Aku sih tahu, kau sih pada. Aku dulu. Jangan berebut jawapan. Ya, saya pun ada banyak juga kawan yang dah dewasa sekarang yang beli kereta mahal-mahal. Lepas tu diorang kena bayar berhutang bulanan yang besar. So diorang tak boleh beli rumah, tak dapat fokus dengan komitmen yang lain lah. Ya itulah. Jangan terlalu mengejar kemewahan kecuali keadaan yang betul-betul stabil. Masa depan pun akan juga macam tu juga. Akan ada suami, isteri, anak. Itu pun ada juga komitmen yang lain. Sediakanlah duit. Jangan mengejar kemewahan. Itu jasa saya. Okay, seterusnya. So, lastly from me. Lastly from me. Satu, seperti yang Jasper cakap, kita jangan terlalu FOMO lah. Jangan terlalu ikut trend. If people can kalau orang boleh beli kereta dengan di usia 25, kalau you rasa you tak mampu and you ada banyak lagi komitmen lain, don't do it. Don't risk yourself. Jangan sampai awak sendiri berhutang dengan ahlong ke apakah. Don't do that because you are still young. Banyak lagi journey ahead of you. Kalau awak rasa kawan aku ada beli ni, aku pun rasa nak beli walaupun harga dia beribu-ribu. Don't strain yourself. Remember that you ada keperluan. Kita dalam dunia ni kita ada keperluan dengan kehendak. Kalau kau rasa aku nak beli benda FOMO, itu kehendak. Tapi you kena tengok dari mindset you, dari keperluan. You rasa you perlu ke? Do you think that it will be beneficial for you 5 years later? 2 years later? Lepas tu biggest mistake is please saving. Buatlah saving pada usia yang sangat awal. Sikit-sikit pun tak apa, RM1 ke, RM2 ke, it will be fine. At least one day you will have kita kata emergency. Contohnya kalau kereta rosak ke, you tak sihat, and that saving will help you a lot. Janji berkata Abang Makno, janji. Yes. Janji.
Janji betul. Peganglah konsep Abang Makno. Betul. So basically it's about money management lah. Ya, Because sebab sekarang kalau kita tengok news, yes, seperti Abang Makno cakap, yes, banyak belia-belia yang terjerat dengan hutang. So please remember that lah. betul. Money management sangat penting. Especially bila korang meningkat dewasa. Yes, true that. Sebab kita tahu zaman sekarang semua benda makin mahal, benda makin maju. Itu taktik apa orang Padah? Taktik marketing lah orang Padah. True that. Tapi sebenarnya bukan semua benda worth that price. Yes. So jangan jadi True that. FOMO sangat gitu. Betul. Ingatlah rakan-rakan, jangan sampai anda kena scam. Yeah. Okay. Last question lah. Last question, betul. Okay. So apakah perkara yang buat korang sedar hidup ini bukan race, tapi instead it was a journey? Bila you guys sedar? Okay. From my side, saya sedar since saya dah start degree. Baru-baru lagi. Sebab macam yang aku pada kehidupan aku before tu macam aku mau jadi macam a bit FOMO. Aku anggapnya race because I always tengok macam cousin aku ataupun orang yang lebih tua daripada aku dapat kehidupan yang mewah sekarang. But it's normal lah sebab memang dah umur sidak untuk dapat kehidupan macam ya. Tapi aku sih sedar diri, aku macam aku baru 19 tapi aku dah berfikir macam ya. So aku rasa macam aku mau jadi macam sidak, aku mau ada kereta, aku mau ada rumah, tapi umur baru 19 tahun. So what did you expect? Bila umur saya dah meningkat 21 tahun, saya slowly sedar I should enjoy my younger I should enjoy my life more. Sebab saya pun masih muda, kenapa saya nak bekerja-kerja saya pun tak tahu. Masih illegal. FOMO. Jangan jadi kedak aku. So just belajar everything because semua benda yang korang belajar tu akan guide korang untuk something yang lebih besar in the future. So itu saya lah. Okay? For me, I think sama macam kes ni time masuk study degree, in a sense macam jealous tengok orang macam padahal umurnya baru keratoknya dah stable. Umur keratoknya dah achieve this many things. Dah dapat ya. But again, as I walk along the way, I just realized that apa hal nak cepat-cepat. Like maybe they used to be like us too. Yeah, betul. Like in a sense that I'm still in my 20s. It's normal for us to don't know things, to fail along the way apa semua. But again, yeah, it's normal guys. Hidup ini tidak payah bekerja-kerja, santuy. Yes. Itu saya percaya. Jangan laju. Okay, kembali lagi bersama saya. Malam. Kalau saya rasa saya lebih awal lagi lah sejak masuk dari Form 1 lagi. Apa maksud? Anak sulung vibe. Waktu sekolah rendah, biasakan dengan parent yang strict. Dia macam, kenapa result kamu macam ni? Kenapa dia macam ni? Kena compare lah kan. So I thought yang saya perlu perform lagi bagus, kena lagi better. Sebab waktu sekolah rendah pun saya punya friend quite limited juga. Then going on to sekolah menengah, saya macam bebas macam give a new perspektif lah. Banyak jumpa kawan baru. Saya tiba-tiba kena pilih jadi pengawas. Tiba-tiba kawan bawa sukan. So benda tu macam seronok juga benda ni. But before this I just focus on study. Lepas tu masuk sekolah menengah, saya ikut sukan, jadi pengawas, jadi banyak benda lah saya buat. Semua benda saya ikut. Benda tu agak seronok. Dan saya rasa yang banyak lagi benda dekat life selain daripada fokus on study and bertanding dengan orang. Itulah. Jadi saya sekian, terima kasih. I think after Form 6. Bukan I think, yes. Memang after Form 6. Degree lah. Ya. Dah nak masuk degree. Dah nak masuk degree.
Masa tu baru aku sedar macam how rush is everything. Orang lain semua dah dapat. Di usia aku yang baru like 20, 21, I saw that everyone is founding their love, berkahwin, tu semua. Aku kadang terfikir, are you rushing on life? Lepas tu aku kadang terfikir juga, like at one time bila tengah buat assignment, terfikir juga, bila lah aku nak jumpa bakal menantu kan? Bila lah aku nak kahwin, macam tu. But kalau dari sudut positif, macam kalau kita fikir lepas before entering degree, saya rasa macam masa tu is a opening moment lah for me, sebab masa tu saya terumbang-ambing di mana saya memikirkan bahawa should I continue my studies or work. So masa tu tengok semua kawan-kawan dah kerja, dapat duit, makan gaji besar-besar. Siapa tak suka kan dapat beli benda yang diorang nak. Aku rasa memori banyak teruk. Yeah, like masa usia tu memang kita rasa macam wow, ada duit. Everything is money. Like dapat beli itu, dapat beli ini. But bila fikir balik, wah, kalau tanpa degree pun I don't think that I can reach the journey of dapat gaji besar. Bukan nak kata gaji besar lah, but an affordable and comfortable kind of gaji. Yang kukuh lah, yang kukuh. Maybe bukan sekarang, like after graduating, maybe like 4-5 years later. Macam tu. And then I realised that kenapa aku nak terkejar-kejar pace orang? Kalau aku tahu pace aku macam ni, kenapa Ada jalan cerita yang sendiri. Why aku nak force? Kalau aku nak force, kita kata rancangan aku berbanding aku follow rancangan Tuhan. Kalau rancangan Tuhan dah cakap A, tapi aku menyelimpang, aku nak kata aku nak buat benda ni B, C. Tapi benda tu tak menjadi. And so benda tu membuat aku realise that we don't have to rush everything. We ada pace kita sendiri. Kalau awak rush pun, sekejap je kebahagiaan tu. Real, betul. Sekejap je kebahagiaan tu. Hari ni kau nampak bahagia, besok you don't know. You don't know the ending. So kita nak kebahagiaan kekal. Yes. Itulah jawapan saya. Okay, orang terakhir menutup podcast ini. Tutup. Salah. Dah cakap banyak lah. Dah lah. Bila saya rasa ini bukanlah perlombaan, tapi ini merupakan perjalanan. Okay. Bila? Biar. Mungkin jawapan saya telah dirangkumkan oleh semua orang. Saya dah harga ke penutup? Yes, sebenarnya gitulah. Ya, gitu. Betul lah. Betul. Mostly masa belajar lah. You need to achieve. Masa belajar, betul. True that. Belajar masa uni ke sekolah? Uni. Uni. So, saya tengok semua orang nak ada benda, naik pentas semua tu. Tapi saya ada cara tersendiri untuk menyalahkan diri. Jadi, itulah. Betul lah ya, nak? True that. Okay. Clock that shit. Saya ada cara sendiri untuk menyalah. If you know me, you know. Yang tahu je tahu. YTJT. Nadalah why. Memang masa study lah. Sebab semua orang nak ada ni, ada tu. Habis tu aku nak apa? Aku nak awak. Oh my god. No LGBTQ here. No. No. Okay, jadi. No. Dah? True that. Okay. Tutup nih. So, Clock that shit. si ending video aku tu. Okay, so itulah jawapan-jawapan yang diberikan oleh kawan-kawan saya dan juga saya. So kita orang punya podcast ni memang sangat-sangat random. Plan last minute. Soalan pun aku tanya dari ChatGPT sebenarnya. Sorry dah ChatGPT, thank you for the questions. But I love their answers. Dia agak matang dan sejujurnya saya tak expect kawan saya matang. Yeah. Matang dekat sini. Matang. I can say maybe kawan saya dah mencapai umur di mana mereka sudah berfikir secara matang. Yeah.
dah cukup tua. Dah separuh abad. So sekiranya ada orang muda yang tengok konten ni, I hope you guys kalau ada orang muda daripada kita orang yang tengok konten ni, I hope you guys boleh terima kita orang punya pesanan. Okay, sebab kita orang sendiri pernah lalui, kita orang sendiri pernah jadi orang muda juga. Walaupun sekarang masih muda, tapi taklah tua sangat, tak muda sangat. So our experience is what you guys akan buat juga in the future. So we hope that korang boleh terima lesson yang kita orang bagi. So that's all for our content for today. Yeah, that's all for our. Okay, so that's all for today's content. So kalau korang ada idea untuk apa next content, tolong komen kat bawah. You guys pun boleh suggest tak apa-apa. Yeah. Konten apa? Okay, so thank you. You guys. Siapa you guys? Siapa you guys? So thank you to all my friends sebab menyinari konten saya. Thank you for watching this video. Please comment, like and subscribe. And Stay also hydrated. stay hydrated. Jangan lupa minum air. Pet love, no hate. Pet love, no hate. Yeah, bye.